kukikiriza kansala Yerena abaawo mbali kwenda mulwanisa ebyekaliro nja kwogeranga n'amaloboozi tyenda bankootinga ote kudigale nga muli kusaba esente babongeze takunaamu towe weekalira lentole zibiri bintu tibyetagisa kusoma biri automatic era kyobabona najeregere odi abisira bakansala mba babisire bayizire mukakundu bayiza kulonda niye inkantoza kwanula miyembe ngokoto likuwiriza kuba speaker we district council kama favors him. So I want to assure you, let me talk English. Wamayogera bakansala babalonderiye mu lwabusomi bwanyu nabukujukuju. Let me assure you. You assure them. You must understand the 3 books. One. The Constitution of the Republic of Uganda, the Local Government Act, the Finance and Accounting Regulation. Ate don't attempt togezea kukwambo izile kulwanisa chairman. Chairman wakaliro ntine Eraja Kagoda. Akobya ati ibale bavirire mu kwanula miyembe. Bakansala baliko mbo bayidie olwokuba lonze kakonde kadi mutuufu okuba woninga kuba LC5 wakaliro abaire mu system already ali kubasomesa mutuufu ino odiyo bakansala beda mu kintu nga mwidie kulwana lutalo banakamiro kebalina kasente kasigiri kanji ino kasente obuyalo obwo twenda kulira kindu kindi batwongerie sente ngi mabongerie sente mwizile kolanike tajitegere muri bazimu abayayi wetuvakwa wetujaku mu office ya wa president permanent secretary mu office eno ni Haji Yunus Kakande yavire yakoba nti okukyusa mba RDC ebyobe nga n'abasinga emitima dibeditambulira wangulu nga n'abandi daba ikadiri balengeda akobya ati tujja kyusa mukuba nti reports detufunye nti ba RDC ni ba assistant RDCs ni ba state RCCs nti balikola bulungi ino nti ayo wali wa mawulire abantu babaye bali bitangamule nti we mpaye sente tibajja kukyusa mpaye sente tujja kuwobwa RDC nti ebyo bizirawo bakagemereiremu kweyendeza kwenda kubairewo omuntu ayogera ku ebintu bibiri ebirungi ku government ngaakoba ati bampe bwa RDC bibiri byonka ati nze buti qualifying ole yaje yekubya kifaanani n'abali bamairungi yakoba ati bano ninza abagemerere mumpe bwa RDC ategembale kulaba gwo ekintu kireyo nze sabani ba RDC zibaleke ko sa office bobi ati balidi ko sabati anti Haji amalobozi lwakuba gali kwisi mugule gwange Haji yakobya ati mulimu abandi abalina emisango mu office nga abo bajja kubagemako ayi abandi abaliko abasinga bungi balikola bulungi abasinga bungi ayi mulimu abandi abenigire mu muvuyo nadalo ogwe mataka bichi bingi kamala eriyo task force yabalala social zambantu sente ati balikwenda kukula nani ati kukolera mire babiri balanda kama anti nani ledako omukolo ekintu ekyo muna nakiwulira ati mbo balikwenda kola kabaga ayi kantere ku mulwanya RDC we bamugoba ate zinkutere kwa RDC we aka yokubiza bamugoba bamutole Kampala bamwiza mu kyalo yalira wano ali n'abaana ewafe muloke ate muloko yonka uwo muloko ni mwaina zeri mula omugalo omweru ati omulungi ati yansula bwawo omugano oyo ndikukobera tulina ebizibu mu nsi so bakozese nga bulungi ki offices